been a long time mo ngam shoot video. Tem dasing sina video no milik kaisa. Dasar terus jom perlo. Batin banatin na umden. Mr. Batip, way naki ang urawan dom demo. Tamo di ta way guy baring video. But don ka YouTube channel kabaya thar baik hana boy ni. But ulong guy way wa famous. Te bangan lagi ba help. Yang lek kai stay ni pening kita resort makalong te bun jaj mo. Let's go. Pi. Kane kade kalenti mo kabalik Semarang stay. Ada don ki perlo jonga ki bana pet na selong na nakam jengai da ko on kai sa resort. Te ne kade kalenti ban dane stay mo. Ya, pat sakmat. Let's go. Te kanang don su kalat pat sakmat. Kalat ka barong mo. Dak poy marangar kanan arlat mo. Kau balik sa umden, bat kau ka balik sa puak. Mau santai. Tapi mau santai dia mulai jadi balik somdan. Dia penipi apa sakmat derek mah. Let's go. Tem tang apa yang marngar kalailat. Kate balik sisan kane kade balik sate siapa. Mau santai mah. Mau santai tema. Tenis ne kane ka leftan bade ka balik siapa umdan. Ya nyat sakmat ipi. Kane kade kalenti ke yang betai. Tenang ne pilih bisi baik-baik. Tidak apa yang teh. Apa yang dah rasa penipi yang nang nomor rumah. Let's go. Dia kada filarung lapo ya hati omdan amar bolam. Kadang ka right turn, dong na right turn sayo, wan sayo, tekannya kalanti ka balik seneng. Tekiu nane, te kan poy ketika yusinot mo, bas long jisang sinot. Stikilan sa penipi hano bandrung. Let's go. Tang lai poi ni bak batip. Mr. Batip balap pengkelany bakalanti kan. Man. Tah sempoi la entry Mr. Batip ini dah kasah. Tah. Tengah ngits kami pisia pin you enjoy muka video masa senam nak bos pun. Tengahnya dua suang so bam. Pi merbam pi. Sini ke video kalau yang kamu jom kita soy kane ngadi dok kama dok kakle one of the best double shot for the gifted one more for us there you go drink it up all this love in a cup yeah we go slow we go fast ini kita ke local food Minang re medo sena kanyang tu nepko master chef ini kedok mo kade kedok ka belum kaba ibang babai kumtai pinjau umbar ada piir kum khle kum sena kane Tementa kade kapor men explore kane ka jaka mo ta ane menta don bar brother mo Mr. Batip pe la pene aksa na din ni ka back te bro don ni klik ko mo kane ka resort Nangcwa Resort ano yo idea pi misna ni long long ka kerteng ke long mambu kerteng idea Nangcwa, mending kita Nangcwa dari Nangcwa. Kau mikirkan Leit beri Nangcwa, tempat nampen. Jadi kita dari satu lagi tu, akhirnya aspok ke ya, aspok. Nak gue mah. Te cenderung nang nepin ikan neka view. Yang moon. Baik, mẹ bác like. Kalau nggak baik tenat ama, ada kesendur lebih post le. Tehap yang. Apa sana? Baik, lagi tough mo guy, yang mana? Kadu. Tiang pergi siapa yang kena kamera kain kalau nama. Dalam video segmen sa hendak ini kita yang tadi kita yang start juga. Tu di atas room. Bathroom sampai kalau kaba luxury sa. Kalau iya kan, long internet dah piwan kai pensak kai nero. Marani dia. Mana dah pikai sabara.
Isek songkai ki sim ke yang tu nomor kade kalong kalau klau bisa na. Tahi. Bagi jaga songkai Kalong kaba itanat ba. Ne ka balcony lo kalong kaba kam kulit mo ada fi songkai nang ne pin iki view stay baik. So tanat lah ada fi wan kai. So ba man kai sisen perlok ada don ki perlok ngama kaba kam na jai kam na selong na so one visit ane sin. One on feel kadon ki jingbam traditional ke lokal special degi dokha ki dokha lokal mo te kiba kem hero Belum ngepung teh dan ni tak mahal juga di lokasi. Tiga neka room kari kumjuk be barak mah. Tangkarong. Green spot yang boleh. Oh entah. Nampun perang color kain tamalong design ini nado sedang everything okay mah. Dia kita nak national shoot di design spot pada. Entah. Te nada pi kwa mah mon kai hang ne on visit mon sa kai lai da pi kwa ban submit sa long na kam na. Long ya. Te so contact Mr. Batip. Yang sebut nombor tu, yang sebut Instagram sini tu, tapi buat tadi sa DM ini mah. Sindur mentah hidup lagi. Okey, sindur tadi baik sindur. Ya. Ya nana support pen i pipat so sabar kuma kolong mo. Mentah na mi na po na first floor. Sa ground floor mo. Dan pen ipat support pi. Tigini kamera ke dika juk sedai. Makam syuk taran pen iki na mo. Ka view ina na po na route nga naga yingking. Baik ka long ka ba internet bat ka ba. So hun ba da piring mun sim ring era na pion kai. Bat kawai road ada pi songkai na tena nang pe pi. Nang te di songkai. Te pi so i ada di ki por keba ma por thum keba pinyi i ken kata culture jong kita ki boy ke hana. Kumno ki thum keba kumno ki rap kriang ken pinyi i. Mo denam. Onga ba kane mo kalong culture mo kane long pinyi i dah. Ada pion sakai ka por ba ya rap riang ong i ilot dah. Te mentalong kamflop kini piti balai kana ka wedarang haflap tasngi. Te kumtahin rede dari syai ka sngi syai ka beneng long so tanat so bang badawan mo. Te revision dur hang tira kadang aja kau sendur te jaka songkai. Hang tir kadang ka so podoi emo. Bakete so podoi hang tigidon. Tigibuna activities. Bapin fi wan ki kelung kena ke era wan kai era kabyang. Bakadang swimming pool hang tian pen film tama. Te kane ka jaka ke ne kane ka resort ka padep haram ta kadang be under construction tamba baladep bahane kade ketika ying mo ying but la don teng hane ro la shoot video mo denam bro video da dep shoot jong kene ka jong rendia ma te dengnya chane pan yu iba ka ne kanang ti kana ka yu mo kana pansna swimming pool ni fi de dala dep kana dala bang dari sini ro mo Mengatakan jelak. Masuk. Tanya ikut nak kata video mo tingin bengkut arta kata video ka ba snam ta sin ne I hope ya yuk mo kata ka pero kane ka resort ba plie open limo long bar quick keng kenang plie bana open makadanya dah hang ne kadang di tengah tika guest house mo guest house bat piyo ki jingbam manwan kai tamalong namar ba kane ka resort ang kam di tengah debi kade ka bahe ba tigi padep lu ban sna dan anggar under construction mo kuma pi hang ne ra peng te ki ding ki sik nang bunha ba kate de ka personal jong ki biasa ba te ada pikwa mo nang ne madon magperlok bako on kai man so tenat mo bam air fresh kata so ban follow ka page mo Nangcwa Resort but follow Mr. Batip Instagram des kontak i kat no mo kata ke nek i pikwa kali so kontak atu page te kembang la i bisa perlok ka nega resort ang mo tara dapi kwa man visit kwa on kai so bawan nomor
kani kalong ka ba song tanat ba ka jaka kuman kai mo but kawi niki ba pher tam kalong te ngoi phi namar boleh compare kan mo ada ka resort ne namar hangne resort kadang ka textile kai kata textile mo kidi ki rendia mo kuntu ki jain rendia i fiti bi buni ki khasi jungi de isya sing tanat di ban phong ki jain rendia ki ba resort ka de lang kerteng art 5 hangne kadang art 5 arjat ken Nangcwa Resort bat Nangcwa textile teman-teman penduduk IP mo so sisin try ni jaka mo yung ka resort angne ba bisa batip tingin Leit sendan mo Nabok banyak baka kamay kaji fish prang bat kani ka resort ng mix kami bakan yait ba sakmat di mo apin nang kiu saprang kay tang tahi very best mo to pe dal kristinat ya kaniga video jong ijon mo te subhavanya subscribe tema by I date we na ka youtubers mo te subhavanya support lami te tang tai tolak te besibon tolak la pikwa ban kai sini mo te pila ban kontak ya jon ni pila ban kontak yang ngaru te dang la dap complete te ngan sa pin IP YouTube te ngan update di jon ro te tang tai tolak te besibon tiang ni no te lada pisau tanat kena video mas senang mo te it's been a long time mo ko mo fi la selamangan bisna video issue te I hope man yo ka idea yo kata content image na video mo te yang sekunduk next vlogs let's go